prezime i ne znam dole podzime. Poslije toga ćemo svi zajedno početi. Morali smo tajiti lokaciju jer smo željeli da ministarstvo ne zbrza neko rješenje na prijavu koja je u ladici već 2 godine i ako se ta prijava riješi nema kopanja u Varšavskoj ulici. Zato smo tajili lokaciju i na ovoj lokaciji smo jer je ovo jedino mjesto u gradu Zagrebu gdje nije potrebno prijaviti javno okupljanje. Ako ste svi dobili papir u ruke i slažete se s onim što piše, to je ono što ćemo mi govoriti tamo. To je prijava, to je sažetak prijave prava na grad i zelena akcija koje je ministarstvo poslano prije 2 godine. Molim vas da sada u miru krenemo tamo ispred ministarstva, ona tamo zgrada, i da stvorimo red i urudžbiramo svi svoje dopise, ne bi li natjerali ministarstvo da prekine ovu šutnju administracije. Hvala. Hvala vama. Bravo. Bila je akcija tajna zato što smo čuvali ne lokaciju zbog policije kao što je možda izlazilo u medijima, nego zato da ministarstvo ne zbrza neko rješenje i time prekine ovu šutnju administracije koja traje već 2 godine. I zapravo je ministarstvo zaprimilo 27. veljače 2008. godine prijavu prava na grad i zelena akcija koju se tražilo da se poništi detaljni plan uređenja bloka na osnovu kojeg su dobijene sve dozvole kasnije pa i za Varšavsku ulicu. I ministarstvo to jednostavno nije napravilo, iako je u medijima izjavilo da će odgovoriti u roku 1 dana. Znači, prošlo je već 2 godine, pisane su požarnice, rađene su prosvjetne akcije ispred ministarstva, ništa, nema odgovora. I zapravo je ministarstvo na taj način suučesnik u ovome što se sada dešava u Varšavskoj ulici i zašto svi ovi građani prosvjeduju protiv devastacije pješačke zone. Očekujem da će ministarstvo konačno reagirati i zato smo pozvali sve građane koji su se uključili u Živi zid za Varšavsku da i oni predaju svoje prijave i zapravo to je jedan sažetak prijave koji su predali pravo na grad i zelena akcija. I jednostavno uz ovako velik pritisak građana očekujemo da konačno počnu raditi svoj posao i da ukinu DPU, a da time i onda prestanu radovi u Varšavskoj. Moram ostati miran zato što ne želimo da nas etiketiraju ko ne znam šta, sulude građane, iracionalne i nemam pojma šta. I sve ove pridjeve koje nam u zadnje vrijeme pridaju i zovu nas, ne znam, četnicima i da živimo u srednjem vijeku i nemam pojma šta. Želimo jednostavno pokazati da su argumenti na našoj strani i zbog toga nema razloga da se nerviramo. Oni su ti koji gube živce i zato govore takve izjave. Mislim, svi sada prebacuju lopticu jedni na druge, a zapravo svi su odgovorni, neki više, neki manje. Međutim, ići ćemo redom pred sve nadležne institucije i zvaćemo građane u Varšavsku koliko tamo počnu radovi, ponovno na građanski neposluh, jer je ovo sve zapravo rezultat jedne bahatosti i gradske vlasti, a i ministarstva, a i stranaka koje jednostavno su ignorirali problem sve dok on nije eskalirao.